Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri uyu munsi wa kabiri tariki 11 mu kwa kabiri mu 2025. Intambara zikomeye zasubiye kubuka mu seruko bwa Kongo inyuma yo guhagarara imisi ibiri. Muri iri joro ryakeye abantu baharugwa muri za mirongo bishwe n'abagwanyi b'umuhari wa Codeco bateye mu ntara ya Ituri haturirwa n'amazu. Kazoza kagaza karaza kuganirwa mu nama ya Donald Trump n'umwami Abdullah wa Jordania iza kuba kuri uno munsi mu biro by'umukuru w'igihugu ca Amerika White House. Inama nkuru y'igihugu y'abafite ubumuga mu Rwanda iherutse gusohora igitabo c'inkoranyamagambo y'ururimi rw'amarenga. Ico gitabo kimeze gute? Hagiye hari ibishushanyo bigaragaza inyunguramagambo runaka cyangwa se ijambo runaka, muvuma ukora z'amaboko, igihimba mu maso n'amagambo ku ruhande asobanura kugira ngo ubashe kuvuga iryo jambo ushaka kuvuga. Tubafitiye n'igikino c'urunana y'amakuru ahagarariwe na Prudence Ngiyumva. Amakuru yacu tuyahere mu karere k'ibiyaga binini. Intambara ikomeye yasubiye kubuka mu seruko bwa Kongo inyuma yo guhagarara imisi ibiri. Inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere yabaye kwa gatandatu yasabye abagwanyi bashigikiwe n'u Rwanda guhagarika ingwano. Ni inkuru ya Sasha Schlichter mwumva mu ijwi rya Prime Ndikumagenge. Agahengwe kamaze amasaha 48 gusa kahungabanijwe mu mutwenzi igihe abagwanyi ba M23 bashigikiwe n'ingabo z'u Rwanda batera ibirindiro vya leta hafi ya Ihusi, ikigwati kiri mu nkengera z'ikiyaga ca Kivu ku birometero 70 mu buraruko bwa Bukavu, umurwa mukuru w'intara. M23 yaratewe intege n'ingene yigaruriye vyoroshe igisagara ca Goma mu ndwi zibiri ziheze. Agahengwe kaciye gatangazwa mu nyuma akaba atakuntu kari kubahirizwa. Ubu bariko basatira amajepfo bamanukanye inkengera z'ikiyaga. Uyu munsi mu gitondo abahaba bavuze ko bumvise urwamo rw'ibisasu bikomakomeye. U Rwanda rubandanya guhakana kuba hari uruhara rufise muri iyo ntambara. Amakuru ava mu buraruko bwa Kongo nyene hafi y'umupaka wa Uganda avuga ko hari ubwicani bwabereye mu ntara ya Ituri, aho abagwanyi b'umuhari wa Codeco bateye mu gicugu cyo kuwa mbere ibigwati bitatu uri mu gace ka Jugu bakoresheje inkoho n'imipanga bica abantu baharigwa muri za mirongo baturira n'amazu yabo. Amashirahamwe ya societe civile avuga ko abantu n'imiburi 52 bishwe. Umushingamateka wo muri ako karere yavuze ko bamwe bishwe barashwe abandi bacibwa imitwe. Hari imigwi myinshi yitwaje ibigwanisho ikorera hirya no hino mu buseruko bwa Kongo irondera kugenzura uduce dukungahaye ku mabuye y'agaciro. Tubandanyirize mu karere k'uburasirazuba bwo hagati ariko tuyafatiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kazoza kagaza karaza kuganirwa mu nama ya Donald Trump n'umwami Abdullah wa Jordania iza kubera mu biro by'umukuru w'igihugu ca Amerika White House. Bwana Trump yashigikiye ko ashobora guhagarika amamiliyari y'amadolari y'imfashanyo Amerika iha Jordania na Misiri mu gihe ivyo bihugu bitoshigikira umugambi wiwe wo kwigarurira Gaza no kwimurira abanyagihugu bo muri Gaza mu bihugu vyabo. Umwami Abdullah yaranse ico ciyumviro avuga ko igihugu ciwe carengewe kuko gisanzwe gifise impunzi amamiliyoni. Hagati aho inama nkuru y'umutekano ya Israel yakoranye inyuma yaho umugwi wa Hamas wangiriye kurekura kwa gatandatu abanya-Israel bari barafashwe bunyagano. Mu kiganiro yahaye BBC umukuru w'umugambwe wa Palestinian National Initiative Mustafa Barghouti yataye umwikomo ku mugambi wa Trump wo kwigarurira Gaza no kwimurira abanyagihugu mu bihugu bibanyi.
ibi bivuze ubwicanyi bukorerwa ubwoko bw'abanyepalestine bose bari i Gaza. Ni gute wakomeza guhagarika imirwano mu gihe bari gutera ubwoba abantu yuko bagiye kubakura burundu ku butaka bwabo? Ntabwo nibaza yuko uruhande rw'abanyepalestina rwifuza yuko ihagarikwa ry'imirwano ripfuba. Baravuga yuko bari kubikora kuko bifuza ko Isiraheli ikomeza gukora ibyo yiyemeje mu masezerano yo guhagarika imirwano. Tukivuga ku makuru y'umutekano, inama nkuru y'umutekano wa Israel yakoranye kugira ngo ifate ingingo y'izokora inyuma yaho umugwi Hamas uvugiye ko bangiye kurekura abandi bantu bafashwe bunyagano gushika hagize ibindi bitangazwa. Mu kwishura, Perezida Trump yagabishije ko ashobora gufuta amasezerano y'agahengwe ingwano zikasana mu gihe Hamas itorekura inyagano zose zisigaye gushika ku gicamunsi cyo kwa gatandatu. Ni inkuru ya Yolande Nere mwumva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Minisitiri w'intebe wa Isirayeli yiyemeje gukora ataruhuka ngo azacyura abafashwe bugwate bagifungiye i Gaza, ariko imiryango yabo n'abayishigikiye bigaragambije uyu munsi baciwe intege n'amakuru aheruka nk'uko n'abanyagaza nabo barambiwe intambara. Hamas irashinja Isirayeli kwica amasezerano y'agahenge nko gufunga inzira inyuzwamo imfashanyo y'ingenzi nk'amahema. Isirayeli irabihakana. Kugeza ubu ntiratangaza gahunda yayo nyuma yaho Trump atangarije ibikangisho byo ku rwego rwo hejuru. Mu itangazo, Hamas yavuze ko imiryango ifunguye ku bahuza mpuzamahanga bifuza kugira icyo bakora ngo amasezerano yo guhagarika imirwano yongere yubahirizwe. Umuyobozi wo hejuru muri Hamas yamaganye icyo yise imvugo y'ibikangisho ya Trump. Umuyobozi ushinzwe kugenzura ibikorwa byo ku mupaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye Papa kwibanda ku bireba Kiliziya Gatolika nyuma y'aho nyir'ubutungane anengeye politike y'ubutegetsi irebana n'abimukira. Tom Homan yavuze ko Papa atagombye kwibasira Amerika ahubwo ko agomba gutunganya Kiliziya ye. Papa Francis yari yamaganye uburyo abimukira bafatwa ku butegetsi bwa Perezida Trump mu ibaruwa ifunguye yandikiye abasenyeri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Papa kandi yavuze ko igikorwa cyo kwirukana ku ngufu abahunze ubukene, itotezwa n'akarenganyo byangiza icyubahiro cy'abantu. Yanatsindagiye ko gutekereza ko buri mwimukira wese udafite ibyangombwa ari inkozi y'ikibi atari byo. Ubu ni saa 10:37 muri studio za BBC i London, ni saa 12:37 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Aya makuru murayumva no kuri radio Humuriza FM mu Burundi, kuri Kisoro FM mu manuko bwa Uganda, ku rubuga rwacu rwa internet arigo bbcgahuza.com no kuri Facebook live. Amakuru yacarabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Tugaruke ku mugabane wa Buraya, Amerika n'Ubwongereza, ibihugu bibiri by'ibihangange ku bijanye n'ubwenge bukorano AI, mu Cyongereza artificial intelligence canke intelligence artificielle mu Gifaransa, ntivyashoboye gusinyana amasezerano mpuzamakungu mu gusozera inama ya mbere ya AI yabereye i Paris. Itangazo rya nyuma ryasezeranye kwiyemeza gukorera hamwe no kwiyubara ibidashira ikiremwa muntu mu kaga, ariko leta y'Ubwongereza ivuga ko itashoboye kwemeranya mu bice byose. Icegera ca Perezida wa Amerika J.D. Vance yavuze ko abitabiriye iyo nama ko amategeko menshi cyane ari ingorane ku gisata ca AI. Ariko majambo yiwe yo gusozera, Perezida w'Ubufaransa Macron yavuze ashimitse ko bikeneye ko habaho amategeko ahuriweko. Nous avons besoin de ces règles pour que dukeneye aya mategeko, icyagamije no kugira ngo ikoranabuhanga ry'ubwenge bw'ubukorano ritere imbere, ariko ntabwo bikorwa kubera kuritinya cyangwa se kubera kubangamira agashya, ahubwo ni muri gahunda yo kureba imbere hazaza kugira ngo amahanga abashe gukorana hamwe. Twemera guhanga ibishya, tukemera iterambere n'ishoramari, kandi tunashaka kugira ikoranabuhanga ry'ubwenge bw'ubukorano twizeye kandi rizatuma amahanga yunga ubumwe. La communauté internationale.
Imbere yo kuja mu runana tuje mu Rwanda, inama y'igihugu y'abafite ubumuga mu Rwanda iherutse gusohora igitabo cy'inkoranyamagambo y'ururimi rw'amarenga. Iki gitabo ngo kije gukemura bimwe mu bibazo byari mu mashuri yigisha abatumva ntibanavuge. Gusa menshi muri aya mashuri ngo ntarabona iki gitabo, ngo kandi hari naho byageze ariko ku mubare mutoya cyane. Inama y'igihugu y'abafite ubumuga ivuga ko icy'ingenzi cyari ugutunganya iki gitabo, kugitubura byo bikaba ari akazi katazagorana cyane. Ni inkuru tubasubiriramo yakozwe na Jean Claude Mwambutsa. Iyi nkoranyamagambo y'ururimi rw'amarenga ni igitabo kigizwe n'amagambo cyangwa ibimenyetso biyagaragaza bigera ku bihumbi 2,000. Aime Frederic Rangira ni impuguke mu burezi bwihariye bw'abatumva ntibanabone, ndetse akaba yaranagize uruhare mu gutunganya inkoranyamagambo. Hagiye hari ibishushanyo bigaragaza inyunguramagambo runaka cyangwa se ijambo runaka, muvuma ukora z'amaboko, igihimba, mu maso n'amagambo ku ruhande asobanura, kugira ngo ubashe kuvuga iryo jambo ushaka kuvuga. Izafasha yaba umuntu ufite umwanya wo kutumva no kutavuga, utazi amarenga neza, izafasha natwe muri rusange twebwe tubasha kuvuga, tubashe gusabana no kuganira na bagenzi bacu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Ikigo cyigisha abatumva batanavuga cya Ngoma mu karere ka Huye kimaze imyaka 52 cyigisha abafite ubu bumuga. Cyashinzwe n'abihaye Imana b'abafurere bo mu muryango wa Mutagatifu Gabriel. Cyabaye mu bya mbere byagize amahirwe yo kubona iki gitabo. Frere Jean Claude Munyaneza niwe muyobozi w'iki kigo, ubu gifite abana 120 bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Bizadufasha cyane bifashe abarimu bashya kuba bakwihugura, ndetse n'abasanzwe bagenda bamenya amarenga agezweho, kuko amarenga ni nk'urundi rurimi, ni ururimi narwo rukura rutera imbere kuko hagenda hazamo amagambo mashya. Birumvikana rero ko muri iyo dictionary harimo n'amagambo mashya natwe tugomba kwiga, abakoresha ururimi rw'amarenga n'abashaka urwiga bose. Madame Kabatesi Beatrice ni umwarimukazi muri iri shuri, yigisha mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza ku bana batumva ntibanavuge. Mbere kitaraboneka urumva hari imbogamizi nyinshi, ku buryo hari amagambo amwe n'amwe tutashoboraga kubonera amarenga, hanyuma tukirwanaho ku buryo umwana byumva. Ariko iki gitabo aho cyaziye, nibura ubasha kubonamo rya jambo n'irenga bijyanye. Imbogamizi zirahari. Icyo gitabo ni kimwe mu kigo cyose, mwarimu yirwanaho akaza akareba rya jambo atasobanukiwe, turategereje kugira ngo babihindure byinshi, nibura buri mwarimu abone igitabo, buri mwarimu agira igitabo. Umutara Deaf School ni irindi shuri riha uburezi bwihariye abafite ubumuga bwo kutumva no kutabona. Ryo ni ishuri ryigenga riri mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Uburasirazuba. Ubwo nabasuraga bari bataragerwaho n'iki gitabo, ariko bafite icyizere cy'uko kizaboneka vuba. Umuyobozi w'ikigo Madame Elevania Kamana avuga ko iki kizahindura byinshi mu myigishirize. Rwa rurimi rw'amarenga ruzaba rumwe, kuko ubundi ujya usanga nk'aho hari ukuntu harimo ibinyuranye bitewe n'uko wenda inkomoko y'uwarwigishije aho yabikuye, ugasanga bisa nk'aho harimo utuntu tugiye dutandukanye. Ariko kuko inkoranyamagambo izaba ari imwe ku gihugu, ndakeka ururimi rw'amarenga ruzatera imbere, kandi rutera imbere ku kigero kimwe. Inama y'igihugu y'abafite ubumuga niyo iri ku isonga y'itegurwa ry'inkoranyamagambo, nayo yemera ko ibitabo byasohotse ari bikeya, gusa ngo icy'ingenzi ni uko intambwe ya mbere yatewe, dore ko hifuzwa ko ururimi rw'amarenga rwashyirwa mu rutonde rw'izemewe gukoreshwa mu gihugu. Kimwe n'abafite ubundi bumuga butandukanye, umubare w'abatumva ntibanavuge nturamenyekana, gusa ni bamwe mu bafite inzego zibahagarariye zikomeye, nk'ihuriro ry'igihugu ry'abatumva ntibanabone rigaragaza ko rikomeye cyane, ndetse rikaba ririmo n'abantu bize bakaminuza. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Ubu ni saa 12:43 mu Rwanda no mu Burundi, n'umwanya w'igikino c'urunana. Obama aribaza byinshi ku mibereho ye nyuma yo kugira impanuka yamuciye intoki. Hagati aho duherukanye se huye na Chris bwa mbere nyuma y'ibyababayeho. Babyifashemo bate? N'urunana.
enye ni hano waraye? oya none se byo kugenda kibite ko waje kuryama mu ntebe hano mwana wa? narambiwe uburiri mama wese kuzindutse ugiye? ngiye mu misa ya mu gitondo cyangwa se nyereke kuyijyamo hanyuma ndebe utwo nagukwakwanyiriza urye dore urashonje mwana wa, dore urashonje rwose pe. mama agahinda mfite ntikanyemerera kugira icyo ndenza umuhogo. none se ngo urashaka kwiyahuza inzara koko nye? nimugoroba naraye muye na Chris mama. mwawe yemera ko muvugana se? yemera ko muganira nye? urebye yabishakaga ariko twembi ntitwabashije kuvuga. ngo yambonye hagarika imodoka ye ayishyira ku ruhande arambwira ngo ninjire mu modoka nicare tuvugane. maze kwicaramo arahindukira arandeba ariwe kuvuga biramunanira nanjye birananira ahubwo amarira atangira kwizana mama. umva kandi nyesira kuki se utamusabye imbabazi ngo umusobanurire ahubwo ukarira gusa? umva se cyanyishe kurushaho kikaba aricyo cyatumye ntaguheka ijoro ryose mama. Chris yamfashe mu biganza amfata nk'ugiye kugira icyo ambwira. ubwo ngeneye natangiye kurira bucece. ngiye kubona mbona nawe amarira arisutse. umuntu w'umugabo se amarira? ndakubwiza ukuri mama yarize kandi nabonaga ko afite umubabaro mwinshi rwose. ubwo rero nanjye naryamye najya kugira ngo ndasinziriye iyo shusho ikagenda ingaruka mu maso. Chris naramubabaje cyane mama, naramubabaje. ngahorekeraho kuri rero nanjye udatuma ndira rwose. ese ubwo ujya wibuka ko ibi byose byambayeho ari ukubera wowe mama? iyo nakumvira mvanye mbabarira ntunshinje ibyakubayeho. byose ni wowe mama. njye nashakaga kubwiza Chris ukuri. nashatse kumubwiza ukuri hakiri kare ngo nkunda azi neza uwo ndiwe ko mfite Lopez. uribuka inshuro zose wabimbujije n'ubwoba wanteraga bwatumye ntavuga. nye mbabara sinshaka kubyuka ntongana nawe muri iki gitondo. byemere ko uyu mubabaro njye na Chris dufite ari wowe wawuteye. mbabarira nye rekeraho nta soni. kare kose ujya kubyara ufite imyaka 10 n'ingahe se ni njyewe urangwa idanere nabigutumye? nakoreka nigire mu musa udatuma ncumura muri iki gitondo. ubakikanywa yewe sinzi ko nzabishobora bushobo. iki sinzi ko nzabyakira n'ukuri. ibigize kandi ariko ubwo ntiwabonye uko Obama akaraba mu maso? nabibonye ariko rero aranakarabye da. ubu koko nzakira ko umwana wanjye afite ubumuga bwa burundu yatewe na batiri ya telefone? none se ko ntacyo twabikoraho ngo intoki ze zigaruke Kankwanzi, urumva twabigenza gute? byose ni wowe. ni wowe wamereye umwana kiriya kibatiri wari wavanye muri telefone yawe. uhore wumve Kankwanzi, tega amatwi wumve. nk'abandi bose se nzi ko rwose ibikoresho nka biriya bibitse ubugome bushobora guteza impanuka. urumva iyo mbimenye umwana wanjye ntiyari kuyinsaba ngo nyimuhe. ariko rero bushombe ndakumva kugeza ubu ngubu sinumva ko ibyabaye ari impanuka. none se niba atari impanuka wowe urumva ari iki? ubu si igihe abantu batungiye telefone kuki nta wundi muntu turumva yaturikiyeho hano i Nyarurembo? birashoboka ko ari ubwa mbere bibaye nangaha, ariko hakaba hari ahandi byabaye. ibikoresho byose by'ikoranabuhanga bishaje ntibigomba gukinishwa kuriya. babarira cyane bushobo ntazi senzi nyina. ngo iki? ubwo se ushatse kuvuga iki? ko hatabuze abanyeshyari babiri inyuma bashatse ko umwana wanjye ahavana ubumuga. utiki ariko se Kankwa, ko ibyabaye ari ku manywa, abana ubwabo akaba ari bo bafashe izo batiri bakazicomekaho insinga ntazi aho bavanye bakazihuza n'umuriro, bikaba byarabateje impanuka kuko abantu. kandi bushombe ubwenge bwawe bujya bucurama. ngaho wagiye mu mashuri none usigaye wizera ibyo ubwiwe byose. ariko se Kankwa, nagiye mu ishuri gucurika ubwenge cyangwa nagiye kubushakayo? ubwo baguhaye bwacuritse ubwo wahoranye. kuki utumva ko biriya bintu atari gusa ko hashobora kuba hari ikibyihishe inyuma? nta kibyihishe inyuma mbonye aho ngaho rwose Kankwa. igikwiye gukorwa ni uko dushaka ko ibikoresho by'ikoranabuhanga tutagikoresha, tutongera kubishyira hafi y'abana. uramponda sinoga busho. hari umugome we nako umurozi waterereje umwana wanjye inkuba muri iriya bateri agamije kumwica. ahubwo ziriya ntoki zabaye igitambo cy'ubuzima. niko Kankwa, ubwo ni ukutekereza koko?
ese kubihakana nk'aho ubizi neza inkomoko yabyo ntiwabona ubizi neza ko ari abakurambere b'iwanyu banciriye intoki z'umwana nanjye nkaba ndimo kurindagira nkeka uwandogeye bisho ceceka hatagira ukumva kankwa mbabarire soni ibyabaye byatewe no kutamenya ko batiri na telefone n'ibindi bikoresho bimeze nkabyo bibitse uburozi bwangiza yego ye hanyuma rero igikwiye gukorwa ni uko abantu bakwiye kwirinda kubyandika aho babonye bose uranyumva burya ngo umubyeyi yacumura yicaye koko mbwira ngo uteze amatwi mubyeyi uyu munsi nongeye kwibuka ibibazo ngewe n'umukobwa wanjye Nyensi twanyuzemo ndabizi rwose Rangwi nibyo koko ubukwe bwo kumusaba bwarapfuye twese biratubabaza ariko umwana wanjye kuko nyabazo atinyuke nshinja ibyamubayeho ye Nyensi ubwo yaratinyutse aravuga ngo ni ngewe wamwiciye ubukwe ashobora kuba atarakomeje Rangwi akaba yabivugishijwe n'uko ababaye yarambabaje cyane nyirabazo atuma ntekereza cyane naravuze nti umukobwa kuko ubu aranshinja kumwicira ubukwe arumva ari ngewe wanze kwambikwa ikamba nk'abandi babyeyi koko uzi ko nawe nkumva namuvomera ku gahera sigaho Rangwi ayiwe ibyo bintu niba waranabitekereze bisibe ndagusabye nta soni koko gutekereza kwivumira umwana ntibibaho nyirabazo ndakunda Nyensi ndamukunda cyane sinabikora pe gusa yarambabaje rwose ariko si muri byagenze bite Rangwi mu by'ukuri abatuye hano twese twarababaye turi mu rujijo pe ubukwe bw'umukobwa wawe bwahagaritswe n'iki njye bireke nyirabazo ahubwo tugende Rangwi ko turi inshuti ukaba ntacyo usanzwe umpisha wambwiye koko ubu koko igihe tumaze turi inshuti uracyafata nka rubanda uzi ko nibona nka mukuru wawe ni ukuri nyine impamvu nanjye ngiye kukubwira nuko nanjye nibona nka murumuna wawe nuko rero uwo musore yafashwe n'ibiki wumva nyine uriya musore yakunze umukobwa wanjye umukobwa nawe aramukunda ubwo rero ibyo abasore n'inkumi bakundana baganiriye byinshi ariko muri ibyo byinshi baganiriye Nyensi nigeze amubwira ko yabyaye ubwo ni rupesi warikoze mwana ararengana nyine ubwo niwe wabikoze ajya kubwira umusore witegura kumusaba ko yabyaye habura umunsi umwe ngo bamusabe ngiye impamvu umusore yahise ahagarika ubukwe rwose yewe mbega umwana w'umukobwa ngo arimene inda we yabivugiye iki koko iminsi mike yari isigaye ngo butahe kuki atakomeje kubika iryo banga mana yanjye wowe usa ngo bumve wamuwe ko bumva nabi kubi wa mubyeyi we yewe ntiyongeye kukurenganya rero nako kukubeshyera niwe yiciye ubukwe si wowe wabwishe ahaha njyabazungu nawe rwose uramenye ibyo nkubwiye ni ibanga rikomeye ntirizagucike wumvise umwana wanjye ameze atemuga umwana ameze neza cyane Nadi ngahe gukuma nukuze wicare kandi rero ndagushimira ko ibyo twavuganye ubushize wabyitayeho uyu munsi waje ufite isuku ubushize navuye mfite isoni pe ukomereza aho rwose isuku ni ngombwa cyane ku mugore utwite isuku muri rusange harimo iyo ku mubiri n'imyambaro ndetse uhore wisukuye hariya hantu aha nubwo bitoroshye muri sharitike kenshi nkabasha kuhasukura da nanze ko mwongera kungaye ndabizi ko bitoroshye ariko ukomeze ukoresha amafaranga y'ingoboka uhabwa neza mu kwita ku mirire yawe n'iyo suku ko ngerageza mugambi irimo pe ndabigushimira rwose ukomerezaho ikindi rero karame ugomba kwitegura kubyara yego ni ugushaka imyenda ishyushye uzambika uruhinja ikaba iteguye kandi isukuye ugategura imyenda y'umubyeyi naho ikaba imeshe neza n'indyo yuzuye umubyeyi azarya igihe azaba yabyaye aha ahubwo mu kwitegura kubyara uteganya umuntu wizeye uzaguherekeza kubyara si byo uzagusigarira ku rugo n'amafaranga y'urugendo muga simakana ko rwose ibyo byose mumbwira ari ngombwa ndanabikeneye pe ariko ubushobozi mfite ni buke pe ntaho gusaba gukora ibirenze ubushobozi bwawe Nadi ni ukukubwira ibyo ukeneye nk'umubyeyi uri hafi kubyara mbega ibyo ugira amahane uzi ko ukikangata we ubundi se kuki uyu munsi yagize amahane menshi we
nuko ibonye niyo nkuru kandi itari imuzi. twebwe siratuzi. Ndutira muzi kuko duturanye kandi akaba akunze kuza hano. Wowe wari uri inyuma ntiyari yakubonye. Erega mwanjutse munkira imbere. Siko yarindiye neza we. Sha murakoze kuza kunsura. Hanyuma se wari umerewe ute sha Oba? Ndaho niyo nko. Sha Oba, Imana yarandokoye pe. Kuntu twari turi kumwe nkasohoka gato najya kumva nkumva ngo po. Nangerega umushinga twari twawutangiranye. Ariko se uwo mushinga wanyu wari wo gukora iki? Wari umushinga wo gukora amatelefone niyo nko. Abana bari biyemeye ngo bagiye gukora telefone da. Ngo babaye abatekinisiye bakora telefone. Yego sha, twashakishije batiri za telefone zishaje, tujya kwa Patrick duhiga insinga. Tugenda duhuza ngo twabaye abinjiniyeri. Ariko nabonaga bishoboka nuko ari ibyago byabayeho. Bishoboka byaye ko nta kindi nahigaga uretse gucika intoki zanjye ngasigarana ubumuga nzahamana ubuzima bwanjye bwose. Nibyo koko bufite ubumuga, ariko ntibizakuraho gukomeza inzozi za Oba. Kugira ubumuga ntibikubuza kuba uriwe cyangwa kuzaba umuntu ukomeye. Nyuma y'ibyo byose byakubayeho ubuzima burakomeza amana. Ubu mba nibaza ukuntu nzagaruka mu ishuri. Ubu se kuko murabona nzafata ikaramu nkabishobora nsigaranye intoki 3 gusa. Mbwira rero uko byagenze aho nagusize we na Chris cyagiye. Nategereje nyine kumpamagara ngo umbwire icyo mwavuganye ndaheba. Tuvuga iki bude? Ari igihe sinabashije kuvuga kandi na Chris nuko ntacyo yambwiye. Mwaricaye murarebana gusa rero. Gira uti turarira gusa bude? Na Chris se? Nawe yarariraga cyane. Twararebanye ari njye amarira arisuka, ngiye kubona mbona nawe nuko amarira arisutse. Kandi habura utinyuka nibura ngo ahobera undi. Nararize nawe ararageza harambwira ngo umugoroba mwiza. Nsohoka mu modoka ye. Nirukira mu rugo wacu maze ngeze mu cyumba ndaturika ndarira koko. Nako nabyita kuboroga bude. Uzi ko wagira ngo ni filime mwakinnye. Ni nkayo neza. Ntakubeshye bude. Ndakumva. Byanze kumva mu mutwe neza. Ijoro ryose sinasinziriye. Nabyibukaga nkumva agahinda karanyishe. Chris naramubabaje cyane pe. Ntiwamubabaje ubigambire kuko nawe urababaye inshuti yanjye. Bude, kuva nabaho nibwo bwa mbere nabonye umuntu w'umugabo arira kuriya. Ndatekereza ko ari igihe wabiteye rero nkumva mbuza amahoro mu mutima pe. Sha inkuru yanyu irababaje byo. Yewe sinzi icyo nakora ngo nsabe Chris imbabazi kandi abone ko rwose nzimusabye mbikuye ku mutima bude. Ubu nakora iki ngo mwumvishe ko ntamuhisha ari amakuru y'ubuzima bwanjye ku bushake bwanjye koko bude. Uko biri kose ugomba gushaka uko bimubwiranye. Ubuse Chris azemera ko kubwanjye numvaga nabivuga nkabuzwa na mama. Bude Karame, nubwo yareka kongera kunkunda ariko byibura kumva ukuri kwanjye. Ntamfate nk'umuhemu pe. Ntandebe nk'uko yandebaga nimugoroba. Bude gira inama sha. Nzakora iki ngo Chris nkunda yumve ko ntamubabaje ku bushake kandi yumve ko nsabye imbabazi mbikuye ku mutima koko. Budense na Sara basha gufasha nyese kwikura muri iri hurizo. Wowe se ubona kwiye gukora iki? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Barakoze mu gikino cy'urunana. Imbere yo kubasezera nkundira ndabibutsa incamake y'aya makuru. Amakuru ava mu buraruko bwa Kongo hafi y'umupaka wa Uganda avuga ko hari ubwicani bwabereye mu ntara ya Ituri. Abagwanyi b'umuhari wa Kodeko bateye mu gicuku cyo kuwa mbere bigwati 3 uri mu gace ka Jugu bakoresheje inkoho n'imipanga bica abantu baruyugwa muri za mirongo banaturira n'amazu yabo. Kazoza kagaza karaza kuganirwa mu nama ya Donald Trump n'umwami Abdullah wa Jordania iza kubera mu biro by'umukuru w'igihugu ca Amerika White House. Bwana Trump yashikirije ko ashobora guhagarika amamiliyaridi y'amadolari y'imfashanyo Amerika iha Jordania na Misiri mu gihe ivyo bihugu bitoshigikira umugambi wiwe wo kwimurira Gaza kwigarurira Gaza no kwimura abanyagihugu muri Gaza muri ivyo bihugu. Amakuru no munsi rero agarukiye ngaha mwashikirijwe na Nina Iradukunda yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva mu buhinga bw'ivyo twafashijwe na Derek. Nakoze kubana natwe na Gahwane.